Pozdrav, Nikšić Guitar Festival i to 15. Stvarno nam je drago da smo deo ovog jubilarnog festivala. Meni nije prvi put, mogu vam se pohvaliti da sam već svirao na festivalu u društvu svojih velikih kolega Vlatka Stefanovskog i Radeta Šerbedžije, a danas sam vrlo sretan što mogu da vam predstavim svoju saradnicu sa kojom upravo predstavljam naš novi projekt koji se zove Luka. To je violinskinja Yvette Holzwarth. Ove godine, kao što znate, malo je drugačije, tako da vam dolazimo ne u Nikšić na binu, već vam sviramo iz predgrađa Los Angelesa u Kaliforniji. Šaljemo vam naše pozdrave i našu muziku i nadamo se da ćete u njoj uživati. Naš rad se sastoji
od aranžmana, kompozicija i improvizacija koje su vezane uglavnom za muziku balkanskog podneblja. Ova prva kompozicija koju ste čuli zove se Nesi go prodavaj Koljo, a u svim numerama čućete dosta improvizacije i dosta našeg osobnog pristupa koji dolazi iz klasične muzike, iz raznih vrsta improvizacije, iz džeza, flamenka i tako dalje. Uživajte, još jednom čestitke Nikšić Guitar Festivalu, idemo dalje.
što vidite, mi uglavnom crpemo iz veoma bogate riznice balkanskog folklora. Međutim, ja sam u jednom trenutku razmišljao o tome da Yvette, koja stvarno izvanredno se snalazi u našoj muzici i sa tehničke strane i emotivno, počeli smo da razmišljamo zašto da uvedemo nešto i muzike njenog podneblja, znači američke tradicionalne muzike. Tako da sada ćemo vam predstaviti jedan eksperiment, jednu kombinaciju makedonske pesme i jedne tradicionalne američke pesme, još verovatno negdje iz 19. veka. Makedonska pesma zove se Petrolenko, a američka pesma se zove Shenandoah. I ovdje ćete čuti i Yvette kao izvanrednog pevača. Uživajte! Oh, Shenandoah, I long to hear you away, you rolling river. Oh, Shenandoah, I long to hear you away. I've gone away across the wide Missouri. It's been 7 long years.
years since last I saw you. Away, rolling river. Oh, Shenandoah, I long to hear you. Away, I've gone away, across the wide Missouri.
sljedeću numeru menjamo instrumente. Yvette će svirati ovu lepu violu. A ja sam se prebacio na ovu gitaru koja izgleda dosta slično ovoj, međutim ona je malkice drugačija, ovo je bariton gitara. Inače mogu sa ponosom da vam kažem da sam je sam sagradio. Baš jedan lep i uzbudljiv instrument za neke sporije stvari sa jednom posebnom sonornošću. Izvešćam vam na ovim instrumentima tradicionalnu makedonsku kompoziciju More sokol pije, voda na Vardarat.
Thank you for listening. We are so happy to be part of Nikšić Guitar Festival. And although we're sad that we can't be there in person, we would like to welcome you to our living room concert. And in that spirit, we're going to play now a piece from America. We are going to play a traditional American song called Poor Wayfaring Stranger. You might have heard a version that's been popularly recorded by Johnny Cash. We're going to do our own version, and Miroslav is going to play, again, the baritone guitar. Enjoy. I'm just a poor wayfaring stranger, traveling through
that bright land to which I go. I'm going there to see my father. I'm going there, no more to roam. I'm just a going over Jordan. I'm just a going over home. I know great clouds may gather round me. I know my way is rough and steep, but beauteous fields will rise before me, where God redeems their vigils keep. I'm going there to see my mother. I know she'll greet me when I come. I'm just a going over Jordan. I'm just a going over home. I'm just a poor wayfaring stranger, traveling through this world of woe. But there's no sickness, toil, nor danger in the bright land to which I go. I'm going there to see my father. I'm going there, no more to roam. I'm just a going over Jordan. I'm just a going over home. I'm just a going over home. I'm just a going over home.
Evo nas na kraju programa. Za kraj smo vam spremili, za razliku od mnogobrojnih naših kolega koji obično završavaju nekom brzom i atraktivnom numerom, mi smo htjeli da vam odsviramo jednu uspavanku. Jedan prelepi komad španskog kompozitora Manuela de Falle iz njegovog ciklusa Siete canciones populares españolas. Ovo je uspavanka koja se zove Nana, a mi smo sebi dali malo slobode da napravimo jedan slobodni uvod i da u okviru same kompozicije malo improvizujemo. Znači, bit će kombinacija pisanog dela i improvizacije. Bilo nam je stvarno veliko zadovoljstvo svirati za vas. Nadam se da se uskoro ponovo vidimo i doviđenja. Doviđenja.